Apa nama pidana? Karena melanggar pidana artinya pikirkan datangnya nasib. Tergantung dari besar kecilnya pelanggaran. Kalau istilah asing, if we avoid the law of God, we need no man-made law. Artinya? Jika kita mentaati hukum Tuhan, kita tidak memerlukan manusia membuat undang-undang. Pidan kita suut manyi jangan padi dicarik kepuan sing ilang, belum sing ilang. Jani tegarang jang. Apa jani tegarang sepan ngunci sepeda motor hilang. Kita bejo anu sangkala ken kadan kengken. Omong apa nih Maro tuh? Omong apa tuh? Bahasa Inggris. Dia ngomong nih. Jangan ngawang ngomong bener. Yen bener belajar bahasa Inggris uli dasar bener. Bener. Yen kursi gitu nake. The chair. Yen meja. The table. Kata kenal jawaban. Berenang. To swim. Oh. Tidak bisa berenang. Nyilam. Wah. Padahal asing bisa berenang kan. Kan artinya asing bisa berenang. Saja. Bosen kenal ban orang ibu bosen kenal ban. Dia saut dengan pertanyaan nyilam. Nah dong boy kita artinya kita. Terkenal di Bali dam. Apa terkenal? Sing ada lain. Nema dan liak. Liak apa? Black magic, black hitam magic, ilmu hitam, liak. Oh liak, black magic. Oh iya liak aja. Magic, bahasa kawit. Bahasa Bali ya? Bahasa Bali. Oh. Yang tu beli jani kudo na, yang ke griau. Yang ke griau nangkel? Lu bahasa. Jadi gitu? Gas, necang utus sekian idadane banjar. Oh, kengken. Matur ke griau. Rak, bobo nyuwun atur. Ratu Prano, nasugrau di tiang. Ratu Prano puniki di tiang kentan nyantan ini mandan sing ratu muput nanti sore jam 2. Prano aja di bahasa. Artinya halus nih sing tawang. Nanti sore jam 2 kami mohon Arab Ratu Singe Prano standby ring tempat mesti standby. Masalah transport kami telah siapkan sebagaimana biasa. Nah, pada kata kamu tuh, ini alihkan tamu dah. Ini bukan yang kadang. Tato bawa sana. Nah, kalau beli ngide kendewet ini. Oh. Penutup pesta seni. Oh. Nah, kalau orang-orang yang penting akan datang, Caido ke muka, lapat-lapat di belakang Cingoyong. Di belakang Cingoyong, jenang Cimores. WC ini bersihin. Yang penting sukses mesin WC, sing gitu no. Jangan dicontohnya. Di belakang Ci. Benar. Orang-orang apa? Orang-orang penting akan datang. Benar, mulu kita sungguh baik menjadi orang penting. Tetapi lebih penting menjadi orang baik kan itu yang dipilih. Kengken kita jadi. Mulu kita mau. Sama reformasi yang makna dari orang penting. Benar, sungguh baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Kengken kita lagi. It is good to be important, but more important to be good. Tuh batin Tajil. Tajil. Nyendru. Kijo lakona para kane makadadoi dadab ngajak kidogler jak suka hale. Dojang orang. Dogler na Amerika. Ketegalalang. Idogler nak meriko ke Tegalalang. Nyen aja idogler ke Tegalalang dah. Suka. Nyen orang menggenggen kena kita jangan ngomong. Dah. Tiang. Ler. Gelap pacak jagat megado bipraya medal kengken setotan cai da diparakan atur alit-alit teh. Tuh alit teh. Alit tuh. Tuh melang tuh api alit-alit. Nah, melang melinggi itu tuh. Terima kasih di tiang reng alit-alit. Anak-anak, alit-alit itu nak kertas putih. Jangan sekali dinoda kertas putih itu beneusa. Anak-anak harus rajin belajar. Bagus. Rajin belajar supaya lekas pan. Bagus. Aduh.
nyangket bungut anu bocah teh. Lah anak orang bagus. Hah? Kalau kita makan harus makanan yang bergizi, diperlukan oleh tubuh. Kalau ibu bekerja, anak-anak harus bantu ibu bekerja. Itu bagus. Kalau bapak bekerja harus bantu bapak bekerja. Tahu arti ibu? Ibu artinya insan budi utama. Karena ibulah kita bisa hidup. Jangan diremehkan ibu. Ibu pertiwi, ibu di rumah itu artinya ya begitu. Apa artinya? Itu penting dong. Ibu insan budi utama. Kalau bapak artinya suami. Ya. Kalau anak-anak, kalau ibu bekerja, ingat bantu ibu bekerja. Kalau bapak bekerja, bantu bapak bekerja. Bagus. Kalau bapak dan ibu bekerja, jangan dibantu. Papuyo orang aja lu mau makan dadodam. Ya. Maksud gelasing yo gitu alit. Dan maksudnya meniki kalau bapak dan ibu bekerja jangan dibantu. Kalau bapak suami. Suami artinya semua untuk anak maupun istri. Jadi suami pelindung keluarga. Bertanggung jawab atas keluarga. Dari maka itu artinya pelindung keluarga. Suami, bapak, bapak sebagai pelindung. Dari maka itu ibu harus rela menerima lindung bapak. Lu jak apuyo orang lihat. Atena apa ini kau? Melindung kentan. Dah. Ya. Maksud gelasing yo gitu alit-alit aturang pangrajin masuk sekolah. Pakaiannya pang bersih, pang seragam. Sampun, sampun. Awas sing ten masuk SD takona alit-alit hari Senin sampai hari Rebo pakaiannya napi. Aduh, alit deh. Merah. Ken jelo mau sajan sing ten masuk SD hari Senin sampai hari Rebo pakaiannya ingatan putih merah hati. Hari Kamis sampai hari Sabtu takonang pakaiannya napi. Pramuka. Oh bisa aja cai hari Kamis sampai hari Sabtu pakaiannya pramuka utawi batik ingatan. Yang tadi murid kewah ban. Yang tadi murid kak gitu bener. Ingatan udah pangsing sap hari Minggu melalung. Aduh. Dam. Ya. Ler. Ya. Anak macan di hutan yang sunyi. Oh, anak macan di hutan yang sunyi. Jangan macam-macam, saya akan bernyanyi. Ingin Raris. Laksanane ngastawok asang ang yang suksama jadi manusia demot Tujil. Ayo anu naning pariat na pacak jagat magado anak kagong gede megadon bakal medal. Ngedap jodor Surya saking udaya diri walu ya petenang
Saya waktu ango titiang risep pemedal palunggu. Kengken mirip suasana di boncingan rikat kalau sa pemedalan gua. Ratu Tuanggung. Rep sirap ikang pertak janomot. Ini saya waktu. Nah, Titia. bangunan. Bangunan. Sampun. Bangunan. Bawa bangun nih kita apa? Bangunan. Nih marah matan sehat kan. Bangun marah matan. Bangun. Apa bangun? Wayan Mongol. Cina ngudiang bangun wayan bongol kelijani. Bangun nang. Iban si bangunan. Ada. Tuturin yo. Ada. Play. Ayo. Melang lah ibu. Ingatan Tri Kayo Parisuda. Ada geto nak patut. Awak ngaya. Nah, sudah muncul. Nah, Dia. sedaran gelah. Iyan rerah di tiang ring napi. Iyan gelah kado di Amerika caranya geladap. Dek, kira mau? Si kengkeng gede. Aing. Iyenin palungo cokor dewa melingi ring Amerika. Walu ye sekadi matuan di tiang. Denak ketong nak. Kemudian tinggalah matu di Amerika. Di jauh dah di ngelah matu kengken kita. Yin matu di Amerika. Matuan di tiang Reagan. Matuo, madani Reagan. Nge. Uling di Amerika. Nge. Mau kengkeng ni Reagan ngajak papan dadabe. Memisan. Man, papan dadabenya nadane. Regog. Ada ni regognya. Regeg. Ada ni regegnya. Regog. Regog, Reagan. Weh, bos matuo san madani Reagan sa Inge. Amerika. Dadap sing maganti ada. Mengentos. Pajang ni sot madani dadap. Wus. Menya nadani. Mr. Grand. Kerenyin. Grandeng. Angwang Bali ada. Ler. Lu kalau di teatru. Sedane lah. Iya nareng gitu. Yang ulun mengenal dari tengakin satu sepatu waluya siapa tuan se. Ratu Tuanggung. Waluyo sangyang kalantaku. Bagus sang yang kalan tako. Ganteng. Dan semua bisa orang bagus apa katage dap. Di tiang. Atau benar. Becik. Dokori dewa bagus salah. Bagus. Info benar bisa orang gelah bagus. Inge, unsur. Semangat tangkil benar ke Kapuri. Lihat lah nanda kan. Di juang kalau awang kopong. Kengkeng như cho nhà sa. Cái gì gì? Boy ai chen nó lăn nữa. Lah no nyak misi tungu dah dah sampai jangan. Jangan kopong. Ya pati ubah mana. Enggak? Nge. Ada. Bangun iring lah masalah. Dongoyong dibucuke jalan play Bengkulu nase. Bangunan ben bangunan. Iring lah. Awang dia ada. Hai delok gitu bendan ben man ngideng lensing dini. Nai. Banguning kini dadane pantawang lah mesti. Hai bangunung delok gitu. Banguning iga. Hai seret delok gitu. Kone pirang gelah dadap di balik banjar duwak sang kone ngatur alit-alit mesesolahan megal-igalan pangtaen mau bukti cingak gelah. Deng mesti nang duang klepit nang. Dan tiang di banjar mau kocok dua dia. Nen malut. Ye na amuro bener mau kocok. Nge. Bosok kone alit-alit muro bareng si mau kocok. Emang kocok dia tiang. Kengken adi uyut tugas nih. Kengken tuh. Kentan. Dia tiang mau kocok. Begitu. Melandang. Kocok. Apa kamar kocokane? Liak bara celulu rangno bojog cicing rubak lutung ngono empuk ada yang plak mau mas riba masang. mau masang masang si cicing ya ada masang si kulu si cicingnya si penyu si rangno plak cicing penyu rangno
cicing jabat. Sira cicing luang tali tiang. Cicing. Niki cicing luang tali sira. Tiang cicing luang tali. Sira celuluk. Celuluk sira niki tiang. Celuluk rangna niki. Nya balik jepot terus kentan. Terus gitu. Nggih. Bagi ben kocok. Balik jepot. Wah, ngenten kok kocok ngobrol. Buyuk. Nggih, buan plak ngenten pun masuk. Nggih, buaten ampun penuh. Bener bok misi pes. Polisi apit bubar. Ngeleng alen. Aduh, cang rano kena. Cang cicing. Selemo. Nah, kira nggak masalah. Makanya main bener kebiaran saput teh. Auren yo, pangkebatang limane. Nah. Nanti sing ngikal. Sing ngikal. Nah, bedik doen. Seret. Mau seret. Makanya mede. Apa tuh? Hidup bang lima. Nah. Op. Soco ulung. Mungkin soco ulung. Kenapa yang socan bungkung dia ulung? Kenapa rama igal ke rama? Tak ajoan. Kita Perjalanan calep dano. Pas ngingin. Pas maju tuh mundur dek. Maju. No. Weh. Igal bebedak tuh Bang Giang maju mundur. Cara kucet pelih belas sengjit yo. Sampun nih pun kencan niki ngorin malih. Aja malu. Orine yo. Yang ngigal panawang beno agam tandang agam tangkis. Karak. Namanya nang. Udah ngejok itu. Wah, so konen ngigal kin penonton pang bakti beno Om Swastiastu malu. Om Swastiastu. Oh, ampun swastiastu. Kayak tua bibe biasa gitu. Nak nyantap. Oh, bang nyantap. Om Jadi mah. Swastiastu. Wih. Jadi buka landas limo sret. Nyam deh. Pang kadang biasa benang igal. Nah, yen benang igal pang metanang, pang metan. Hats. Selap menumurung igal bendan bisa ada angon ngaya ke pulau. Pasing lati sing ngalah pipis angon medana punio bantat. Hats. Weh. Bedakon deh. Nah apa sebenarnya mau buat Suno Jangu kan? Dan Suno Jangu tanam. Ini Suno Jangu apa boleh dong? Tabio mau goreng mau daging kentan. Tabio mau goreng mau daging micau kentan. Begitu? Niki yang boleh ya. Ada. Apun itu. Ini nggak masalah. Ini. Kengken sesolahan ke laki igal dadabai pangketo. Nah, kau kajanan deh nak. Nah, do bas kajo nyanan 4 tengah nah balik. Kajanan lo deh. Nah, maju. Oh, do bas maju mundur. Do bas keluar, bas kajo keluar dong ini. Bas sadar itu keluar dan sancotan. Mundur deh, mundur. Do bas mundur, maju deh. Nah, sudah di kajian memang dia kajian. Nah, terus kajian memang dikit. Nah, terus majang deh. Yeah. Panas geser mai kamu. Terus nyerah panas pasang. Weh maksud gelapang luung. Oyong anci. Panglung pedum karang itu bang. Pedum karang kada panglung. Nah. Dijak siangnya niki anu niki rapi hijau deh. Nah ditungin mau dibucu. Nah. Ini ngelapa solat. Ini masalah. Sesolahan kelai gal bener bang gitu nah. Kan misi geser niki. Sing besuun. Bayu benuk. Nah. Net sok temok.
mati muruk cang ini. Ya kalau mangon cang bom mati bisa gitu. Iya malah. Cara cicing gitu kena bensin. Jadi dua wai kene. Tuh madan yen ngigal baris, makeluanan dek nengkleng. Apa gunanya nak nengkleng makelu tuh madan baris waspada. Saya mang ngigal di karpetnya nan di padang sing tawang laras kadane. Mene batis baris malu. Oh, ba nyanan sekonen majalan barise motolihan tun. Wah, apa tolih baris tun? Tolih betian ada tain kuluk apa sih? Dia ada tain kuluk mundur. Ngatang ngotonan. Sangkala sing ada agung ngempentahin kuluk tuh. Ba, pernah angkat batisnya? Angkat. Angkat, toleh tun. Up, melang ajiang nak tain kuluk. Weh, nang dia ajiang tain kuluk. Jadi, manggil saya tengetan. Begitu. Bilageng nawang atuh tain kuluk sampun mesiram. Tain kuluk mesiram. Ya nak agung maru mesiram. Nggih. Oh, nara. Ne, aduh Mulat. Sajan sing teh nawang igal ne madan yen kene igal gelas sosolan glane madan mo tanganan. Yen ado igal misi mo tanganan, nyiriang igal subuh mo kiri suwot. Ngajena bener, sreta. Lemasang limo lemasang aja penting pang limo pang ladu kene. Nah, seret. Ah. Kejena butar. Jeratone kane. Ini oyong bagian anu. Limaan si jejeng ngantuk kini dia kan. Dadah. Masalah detan ngipak kang bong sing kena Kian kena hambas nyantep. bas nyantap apa kengkene men. Aduh. Nak ngudiang ngaji makruyuk. Sing ngeruyuk, Bro. Gler, nang malu. Sing saja cara atur alita-alita ratu dua agung gede para kenderwe ipun idadap dua pisan ngulukan alita-aliti mo igal-igalan. O mirip yang ketarke ban gelai dadap lah dengan igal yo diajang lah diajang penonton. Jadi kene Dogler tunian subuh man ngigal nengil. Gelas subuh sud masalah nengil. Jani yo pang didiana. Dadap nengil. Embo nengil si malu. Jani yo pang didiana ngigal pang salah igal yo cingak gelah pang salah igal yo suryana ngo kene dodane. Delak keto bendan den man ngedengan. Hai, delak itu bedek doeng. Jadi gitu udah pesta seni ada jadi. Delak, gelap tadi kan budaya Bali. Kengen dap. Udah nyantap tiang igal mati agamal. Sik wi Malah jebos yang gamal tiang yang nyak tiang megal igal ataan ti tiang iki. wedok itu. Lima teh nyak megal nah. Ate senyang igal nah. Kompak jang nyang teh nyak igal nah. Wedok itu lek antie. He apa penabungnya protes yen keto lung igal Pak Dadap sing cocok bang igal barong pas nih igal oleh bang mahre pas Ya nyak yang igal ataan sing dadi itu bede doen au nyor pak cuer we nah
Makenyam na di oleh ke. Kengken dam. Peng dan jod lagi gambar. Kengken tuh. Aduh, mati aku. Weh, begitu. Penonton di belakang protes. Aduh, aku udah tahan, Mas. Weh, begitu aja, Bo. Penonton di belakang protes. Krimik no. Yen ketu lu gambalannya bagusan gambar aku nih goban pergino. Cocoknya Pak Dada Bang Igal manuk rawo merepas gitu. Lima mati siangnya dengan Igal. Do betik owen sih. Weh, latihan betik owen nih. Pada, weh. Jet pak jalan, weh. Jangan jorang. Oh, pakai itu. Jangan jorang. Pak. Dong yang jat. Mula jelema seni ya namun to bat ni nutur lima de nyang igal nah. Batis de nyang igal nah. Nah, margamal ngeken panabojak ngedir-dir limane igal. Gedirang limane kengken jak liman perogino. Seledetan peninggalan kengken jak peninggalan perogino. Adi jadua kene panakna ke ngigal nyen yung uruk kang. Dadong tiang. Dos, Dadong tiang dua. dadong nih dua ngigal, cucune taruh ke bisa ngigal, cari sesongan Bali, nanang nih nyalian, panak nih, Truk. nanang nih nyalian, panak nih, sinah taruh ke nyalian. Pepida mirip, dadong bisa ngigal oleh tamu lilingan setil pelihatan gianyare. Tan. Ngigal marga pati setil geladak badung Oh, nih. tan. Ngigal Truno Jayo setil beleleng nih. Tan kau tan. Mengigal apa dadong nih bisa? Kentan gas kajang klion di semur. Cuma put, hitung lihat ada nih tuang. Dap, meja malu. Wawang ngongon ganaro romengat atawang Napi suka nering kayung jak nada saro mun. Kapun napi antuk. do kayayi apotren neng mayo Adi ayu rai dewo udiang dewo ditumu jujo jengkat alek beli mai Adi cingak beli Aratu doagung ditiang para Kang Cokoridewo ditiang Paman Dogler nih inge sisu Cokoridewo apa yang nyoleng penyingak gelah di jak setato eleng gelah tekin ipah gelah yurai gelah aduh sampun ipah gelah di jo sampun cingak beli apa ada
Adi ayu rai dewo. Ngudang dewo ditunya lo godok negak cara toke jenang dewo. Alek beli mangi adi. Cengang. Adi galak yun. Kengkian nenek undukna. Paman dada bo. Nggih. Paman doklero. Inge. Ada yang ngelayu rai di jogler. Di komplek. Wah. Dalam memasak naksi sungawak. Tanurongangan abali mati Sembungan beli mati aku. mati cangkel Alu yen sing bakat lah ya yurai pak langon gelakuran ngaden gelas subo sedo apa ngan glaben nu hidup aratu duamu. kengken Yen sampun tendados liloang pikayune. Bini becik ke taman adalah kapan di taman arin dokon dulu. rasogar kitok ari wasirem mirangan Ler, arase bener cara atur pamane. Gelah kane kuasa dini di jagat makaduk kenah gelange kenen. Ini Ya alih ya dikmu ke mana? ada cokor dulu. Kapan yo dirama amarga. Parin taman sampun perapi. Sajahan pemargin cokor dewa sampun rawuh rindaman. Dah, clear. Tengil bener. Kalau bakal ngawon Yadi, mirip sinah Yadi nu sedang mau kolome. Aduh, kadik dewan kitiang. Dap, coba lu. Arase kerasa kerosok di gedong pasti ada yang gelanu nyaluk penyaplo onyo-onyo. Iya, terus. Bali dagang alik. Kerasa kerosok di gedong nak pasti ada yang Laris medal 4 adiko. mau pengumum. Dono semadal juwone amangke. Iya. Bali suwen manyang tosak. Ada yang jahapon. Kalau anu ban bunuh besu. Dong senang nyeledet gitu. Silot yang kan penyeruang. Ye. Didap-dap. Aduh, ada yang nyen. Ini mah ini. Ini ada yang nyen. Sekenal bang ingat Apa yang kenal? menjegekan ada ngong. Sing jog itu menjegek sing yo anu. Weh. Sepon bumocang ah. Dapat dena pang mati gigi nek ke sisi nek ada yang rokok tonen mau tutuh. Atau sing mayunya pang berat terus. Sam. Ye. Weh, Bang Giang. Weh, cara per
kita dia boleh cini neo. Boleh cini neo yang kini angki bulune jangki dini asing ngena song ne. Dekan mau nikiu. Ah. Boleh. Benang nak benang. Bang. Lah malum suara. Ye. Apa nak? Agam kan. Awak tuara nang mau bawa misi mesuah bro. Apa ke suwendo? Bawa bedik suara gedean. Oh, beli jelas pas tegah yang aja nih. Nyongkok balik. Bang Yung nak payah. Sugro. Oh, ne. Kan nak dia nak pasang goloh ya. Saya nak melang. Sugro. Weh. Lemonyak Anak dia mana tegak. Weh, yang pang tekak sing gitu. Pang tekak gelong derai paku alia. Jak lom jet ni jak ngepir kita. Anu kana. Kita nak misi kita pada jak. Wah. Jage tulioda dari di jong aliang ler Deja kerarakang. kenyam ne yadi tu subangaran nanglah mudo paling kengken je kenyam yadi cara taji ne paling mangan nebak tangkah gelaka yang jani suara was-was dewa ratu nang toleh yang jemaah nguli di potongan ia rasa tegak gigis ia rasa ini apa gigis kalau jak pangus dewa ratu yang jemaah lantas di kulit ia rasa selama gigis ia rasa putih gigis kalau jak pangus dewa ratu yang jemaah lantas di peninggal ia rasa sipet gigis ia rasa gede gigis kalau jak pangus dewa ratu manipuan orang ini benar jadu. Ia ngalih kurang nempang kene sam potongane apa luong apa jelek apa sih? Dia setuju. Derai pe mani-mani sing gitu yang kalmai ngegal susut na batis gitu. Nok putus. Aki jawab desa. Beli nawang. Apa kerana kok kini matakon nak malu? Kene yang kene goban derai patuh cara tiang jelek sing gitu. Yang derai cocok ngaden kursus ngeliak nah. Oh, ada kita ni. Binan kursus ngeliak, binan bo dua ngeliak, di tungai bingkil pengliakan anda rusak hubungi kami. Cuma mengai-ngai kan. Yen bener, nutruna, yen ngalih kurang nempang kene san. Dijo luong ni, dijo jelek ni. Maju di depan lo. Pang bener nawang, yen sing nawang nyanan pocong. Lah takonan. Dijo ini pang lu. Kaon bacet madan masto Nyamune pang panis, bodene pang langsing. Inggih. Maju lu ini kan. Awene tiga sampun niki sampun sangkal panjang. Apa nekmu? Panggil malu dia. Ayu rai seledeten beli. Siapa? Ayu rai seledeten beli. Beli tekek megap-gapan biu abule Pina kebukti tresnan beline Adi jemeloten beli jangan sopen Apang patut tresnane mademena Bali rawit Tata. Mau kengkeng? Tanja beli rawit, Beli. beli bagus. Oh, beli bagus. Beli rawit ulah kaelo. Bali bagus. Kengkeng, Adit. Tuneken tiang. Bali bagus. Tuneken tiang.
Yang bocang sedunik itu orang laki. Yang bocang sedunik itu orang laki. Nak sedunik itu katen jangan. Kenyal tiang mengantosan raga beline. Kanti tola batis tiange garang legu. Triki kejang kejing. Trika kejang kejing. Cara bojok tiang sikse genjae. Yen sajo adi terus teken ragan beni. Tiang sajo mulut. Membadeng nadak. Piano, mari main piano. Piano, mari main piano. Bermain diiringi dengan piano. Bermain diiringi Dengan piano. Kemudian adik itu piano itu melon. Anu gesek kita ngedak. yen gelama genden dadak barang udiang nih. Anu biola. Oh mau biola itu anaknya yen derai mau gending. Tirai megede. Dadak mau biola. Tole. Weh. Yen gitu carane ngedek biola, pino kan konser beleng penyanyi mana? Jelema. Pas nyanyi, pas mudahnya di dinak lo. Nah, Pak Guru, Ya. not ini apa namanya? Yang ini anakku. Dadah. Ya, yang ini. Ini namanya not mi mi do do sol sol do do mi. Beri jam 5 na pangsen itu. Saja cek dan ngedik piano limo gitu kok. Pak Guru. Iya, ada apa anakku? Not ini apa namanya? Not ini namanya mi mi do. Karena tua ngedek piano jangan locok terus. Memang kau muridku yang nomor 1, yang ku sayangi selama hidupku. Aduh nyai. Dengarkanlah, aku terasno karonya. Kengken cara layang mah kebar. Potong nih cara triplek tuh. Keken. Mesti menang na rago mau sholat tuh. Kan singanya rago gitu. Mesti kejet mau tuh. Nabi Malek juwa panjangan. Kangin. Nawa kang titiang beli. Ton dados beli ngeremih padewekan titiang. Aduh. Titiang niki pian beli.
Somaharin beli-beli tanda dos beli melaksano kadia sapunika. Adi ayo rai dewo. Beli nawang i dewo kesebatan. Beli legeng lah demen dasa i dewo bang beli lolimo panggige seni dewo sebab. Niki mau wasta adil. Nin tanda dos titiang nentan miring ang beli. Jalan jani kawin lari. Kawin yo Adi. Kawin kenton. Tanuning pelungo cokor dewa. Siro niki, ipet niki, masa ipah ngalih. Geges. Muot lah dadi gigi po. Sampun nang beli melaksana kadi sapunika beli tanda dos beli. Adi, diapa ni dewa senyak beli ne kuasa dini di bagada. Yen sing dewa nyak mati dewa. Necen kada ana mati ken hidup edeman mati ngudiang sing man mana. Ayo na. Kawin yo. Adi, ngantean mi. Wah. Jalan jani kuala wadan. Bekapelak deh rai. Pasang ngidang kamu bem lain kamu tinggian nang deh. Di mau kebiar marah sing depuk nang bedi. Api itu? Apa tuh? Ya putih bang ya. Tengah putih apa tuh? Anu apa minap niki? Maksud tebu sing meyeh. Apa tebu sing meyeh? Tebu tu. Doro jangan tuyuna. Jane ayo. Kemudian oleh jani cak rami dah dipurinyen ya saja bani kanca-kanca puri bang tawang dijo laku lagi semua saja yang pegak ngalih cara ingin sajo ben pangkawa. Wah, laku. Hop. Are you ready? Okay. Mulatan keniban palungo cokor dewa, sira niki ipon palungo cokor dewa asli niki, tang pelot cok bungut te cotot. Wah! Tegak nih boy. Bungut apa deh? Ning, yang seneng bagus si dewo. Kemudian cara rami ngajak ibah kini dia naliu. Sing lak ati kedek no. Udiang niki. Biang Agung. Araso Biang Agung tenaneng ngarasa nganom.
Tahan Biang Agung mikayon ini keturunan di tiangnya. Kadi rasa yang cara siapa metegel sampun keturunan di tiang tenglah rabinen. Mumpung reng ajang Biang Agung. Cudat sane mangkin malipisan di tiang unas. Iya dia yurai pati tiang jagi angin di tiang rabi. Yeh. Tuh cak Allah itu mau kemelan bener layak tanpa tulang. Tuh yang makejang lantas kok ini cara pelaksanaan dewa dari Pranata dari Agung. Sing ada raben ada di rumah jangan makejang ipoh itu dewa. Dong kengken mirip sing kedek tuh kenyama brayo Cutat ibu lakar sing emang nih. Pangi dewa nawang. Dore jani dewa pang pedas nih nawang. Maro pesan yen pangi dewa nawang ada putus penesa ulinuso tangkel teken ibu. Nek api nika ibu. Mentangi dewa jeneng ayu. Ngene kan api punika biasa. Sing ada len tuh arene dewa ne do Agung rai supone waduh. Iya. Sana reng musau. Bener. Niki dia belen di tiang sampun sedo. Mati. Mangkin dumun. Dados jak sungsut sareng sami. Napi ne patut sebatang napi ne patut sungsutan. Biang Agung taler sampun pawikan. Bekali manusia wanda papat suka duka lara patina mati ne sampun ngantosan yen sedo padam ya di itu denusa patut pelebuang titiang sampun sane tanggung biaya. Duh. Yen sajo keto nih. Paripurna kayon ibu nih nah lautan jalanan Benang kengke. numun ibu, indek layon ibu ida belen di tiang reng dijo ibu. Nu yang di nusa nih. Mangkin sabun api becik. Yang dados tunas di tiang beli. Mangdo layon belen di tiang. Kebakto meriki kepuri mangdo presido di tiang mupot tang ido kintan tunas di tiang. Biang Agung, adi tejil kita mesti penyerawan. Ne janilan dab-daban, Peter yadnya ne bakal melebuang yadi disubut suba suwot puput yadnya Peter yadnya ne ditu di tiang wau ngelanturang perinekan di tiang tekin yadi dia hayurai. Di tiang langsung banyak kru ini. Banyak ya jua dawo. Tiang.